Kuchania cia ubangi bo budget ya mwaka yo 2024-2025 no yete tena mbere kuthira nende kujero ndene ya mbunge ya county ya Meru pamwe mabisa bathirikari ya county ya Meru bakire moni utareria ora bakabangira budget ya mwaka yo ira nende kubangiro kaitene ka ta yo ADP pamwe mabisa ba ministry ya umantu yodemi bakire moni utareria urawe mantu ya ni bongombe na kinya uri bongombe ibukethira bwita na mbere tukubadware kiri mubango yo RSS tukethira twekara ndina kolele mutaratara yo ADP yura kulukirwe ni abunge ba county Meru nyuma yabo kwethira bakibwithia mwalulu kukathomba na kuruta mantu ya mwejera yarekiri ni thirikari county era bakuwa ibarone yatena kiguni kiri akari ba county ya Meru tukethira twekara ndina MCA wanjia mwendari norane murino speaker ndene ya mbunge ya county ya Meru wamona MCA wantima West Patrick Kadhurima Ntororo ni nyuma ya Nteto cia Weru themwe rwadio tenda kwithira wikulukwa ni ruo yani tukuthwanite mbere kiri Nteto cia Weru themwe abunge banyambene kuwa kwina muntu kwere bonene kuretwo thwate atika mwembe na mutiani uria karibembe baudetwo twidi ruria andwa cheka boito ng'ombe ingi mana ya tano manirira chogetwo ro kuyo ringi nawe muninde wa gavana mutuma twethingi akiwa na warithia ukari yake ya kwewa kanya kau Muskab Celestius Mugambi kurombera MC Bomero re MC Badrakanithi pambirite wadia rokurwa na chobi county neu Duare kiri aro siasa turolden kushindisi titana mbere okujirwa irode ya budget ore mu taratara yo ADP yokubangwa ndene ya mbunge ya county ya Meru Utukubaruare monanetwa mathithio ne moreni criminal ngeto MUTEMBEI Edward Nteto cia Weru themwe kambiria Thaa Borisi na mabisa ba NPR baitana mbere kuthiata ng'ombe riri yero tuko Jumatano ntere cia matabithitie ni stinginende maana yangi akuya tano yathirite ciitana maitha utuko bo ukira dware riri yero amwe na 97 arechie kuwatigana ntere uci ciolo ni ciithirite nende kinya cieto ntubura butiete arethia monakari na tongeria county na Meru bariari bonene bakiaria bunge broterero nyambene ne borite thirikari kubwithio ntubombo ikendo choganirio karia na kuchokia ndethia riri yero na wita ntere ciolo mukirimitheka ayana ribotie Munene Rwangiro menyeri bwa nyumotie kithaka KWS county ya Meru ngali ya mwakima na ukari na kaita kaumu kunenkanira mawira ne kiri arimi na karibando andati ya Thwana Northern Rangeland Trust wako hapa lewa nimeongea na mkubwa wao kwa sababu walikuwa wanafanya training so nimewaambia wakuje tusaidiane na hii timu yangu kwa sababu timu yangu ni chache na wanisaidie na gari pia ndio maana ndio at least tunaweza kukimbia ikionekana wanaweza kimbia watusaidiane ndio hiyo mikakati tunapanga si ndio tuone vile tutasaidiana lakini kwenda mbele lazima ile kitu ningeomba hata ma chiefs unajua chiefs ni wa serikali na ndio wanaweza kunisaidia kazi wapi kwa hapa kwa ground chief wanaweza kunisaidia nini kwa sababu yeye ndio anajua area fulani ndio maana anaandika nini kitu ikifanyika anaandika barua iatachio kwa form aseme ni ukweli kitu ilifanyika lakini ile kitu ningependa kuomba tuache hasira ngoja barabara irima na maketha ya nyume miaka 5 ekiara muinjo wakati huu mvua ilikuwa mingi tukalima na shinda ulikuwa unaingia kwa matope ukakataa hata kutoka huko unatolewa na watu wengine sasa wakati huu naye ndio hii ndofu zimeingia simekanyanga simekula sasa naulizia sasa sisi tutasomesha hawa watoto wetu na nini? Shamba letu yote imekuliwa na mandofu. Sasa hata mmoja hiyo nyingine, mashamba yote yamekuliwa na ndofu. Tutakaa hapa kulimia mandofu. Chukueni mandofu yenu upeleke mahali inakaa kwa msitu, sio mahali hapa kwa mashamba. Wakina mama tulikuja kutafuta nini? Njave ilikuliwa yote. Sasa tutaenda wapi? Huku watu Meru hatuna kahawa, hatuna majani. Mayani yetu ni na mahindi. Simekuliwa yote. Sasa tuangamizwe na ndovu. Huko mahali pengine tuangamizwe na nini? Na borona imeleta ng'ombe zetu usiku. Tutasomeza watoto na nini? Nini tutasomeza na watoto? Uchukue madofu yenu. Na mwende nazo mkikataa kwenda nazo tutaua na tukule. Sivyo? Ile kitu sisi tunaomba na ile kitu imetuleta kwa hii mkutano leo. Sisi tumeletwa na swali moja.
tunataka kuwauliza, hatutaki kuwauliza kama ndovu itaondoka ama itaondoka. Tumekuja kuuliza itaondoka lini, kwa sababu ni lazima ndovu itoke huku mkubwa. Kwa vyovyote vile ni lazima ndovu itoke huku. Na tea karia kiba ina malalamiko nonto kinyama chibo bao na boi baringikite bo nene. Ni shinda tuko nayo sisi zote. Hata mimi ni mwadhiriwa. Niko na shamba njoo hapa, pia imekanyangwa na ndovu. Ujo wako naye pia sisi zote tunalima hapa. Na sisi hatuwezi tukaongoza watu ambao wako na shinda kila wakati ni kulia. Tukiandika mabarua, tunaandika barua ya kuomba relief fund, ikikuja haiwezi kasaidia kiasi bila mtu akiwa amelima bila anaweza faindika. Nendi ugwabo MCA wa Thona Jimuchu ine antuba watu imirimo iraye yanakiana kuuma kwa mpempe nontuba iketha imbethe buruke enda itekariwe injou. Hawa watu wameketi hapa leo wanaangalia wote, hakuna mtu hajaweka aflatoxin kwa nyumba, kwa sababu ukiangalia ile mahindi ni green. Watu hapa ukiona watu hata saa hii, kwa sababu watu wengi wako kwa mkutano, wako huku wanavuna mahindi ambayo ni mbichi. Na wanavuna, wanadondoa, wanaweka kwa gunia, wanaenda wanaweka kwa nyumba. Wanawekea watoto kansa kwa nyumba ambayo ni aflatoxin, na uwezi waambia wawache, kwa sababu sasa anasema ni heri nikiwa nayo kwa nyumba ikiwa na aflatoxin kuliko ikiwa imekuliwa na ndovu ikiwa sina. So na watu jua wanajua mahindi iko na aflatoxin, wanaweza hata kosa kula. Mtu aende auze, anunue ingine, lakini ile aflatoxin ameuza, si ameuzia watu. Na kulingana na Jim, mimi kama MCA why want, mimi sitakubali, na tumeongea pia na Mheshimiwa Mutunga MP, sitakubali watu wangu waingie kwa njaa, hatutakubali watu wetu waingie kwa umaskini. Tutafanya chochote kinachowezekana ku make sure watu wajurundu kwa njaa. Letena ndali na wakili Kirimbogo na to areto etekaniria nabuthi atere antu beto mantu yau ayuke claim forms chonde aite athitange KWS na kimantu yau yonde utechiringi kinyemwe agaetia aremi mwanka kesi wereke mwicho nga facilitate ko prepare na go prosecute cases yu ci arimi batho anabonthe against KWS. In fact kinyotha ai mucemanione nkojokia briefs ya 17. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mpeta wa Mukiri wa Mithika. Rono rundi rwa mpithukiro chia njo wendeti wa Mbabo Ng'ombe nkureketio kureuka mbere. Twete na mbere munini wa gavana kaunti ya Meru Mutuma Ntwethingi wete gavana kawira ke ya kumwakanya kagurungamira mantu igi ukaria kaunti ya Meru nwethira kiumba na bonene nonto ni mantu yarethirite akithomera akere na Weru TV na njira mwanya Reverend Mutuma kulugina uritie gavana kawira nende ucoke mabisa ba NPR bara barutirwe ntere chia mwankene yo isilu na tianino bacoke ntere nonto tengwe bakuruta kaitene ka kiri tauni chia Meru Mutuma kuluki nethirite nende akemeneria munene wo ke nonto bokurea wita kiri kio mano ki atongere kira Nteto na Ivasha kiwa ntubobo watuma kaunti ya Meru yithire yacia wetina mbere mutugikare na utwachi Kenya. Ende gankwire bwana county commissioner, you've started on a wrong footing. Ore wa Kinya neryo insecurity iraingire zaindi nitukwenda ukaukia maguru. Ni migambo ya munini wa gavana ja Meru Mutuma Ntwethingi akiuga county commissioner wa Meru mweru na mbirite na njirete thongi ni untu atakarakara obisi na ende ukaria na wagagia ni burite maturene maingi ja Meru ni gitumi kiria kuga mirigene atigania ikarikara rwa mono ni gukujiri wa Mbabo Ng'ombe utukuba ukire goro no tukuba ukira narua arena ndi mutongeria uju arombete gavana kawira mwangaza gutigira askari ba Meru barabai Mauritania nkaboja gyokaria ni bagucokerwa ngari wamwe na mechinka na bethire bagicokwirutiro biao biangugi kenda bagatetheria ukandana na maitha antu abethira bari naja mataunine na nkuru kidinji Mutuma akiuga kaiwa ngugi uni gavana ya kubanga kana gutetherio karia amerita bobwega nontu ene askari nari note abobwinge bwegyo karia nitucokie Rangers barabe armed na tubacoke banenkero budoki chiao bete baka reinforce effort ya security agencies kana ngoge ya police in that northern grazing zone nikenda babatethia nontu boibaicie terrain ya Rwanda ruru etu ibaicie Marinya ibaicie Kurungu ibaicie
shortcuts ira kinyamba baba yera. So the recently trained NPR ni anto baberu kithakene kiu na baraba toire kuo batu itwa baritere na woni nde a trained security officer inkomenya bonkuwa na okethira mamambu akote kwenda kinyo mpango wingi wa mpango we ya command ya kana ya ku ya ku support security aspect ya county yetu na oka facilitate orako kombe kana kidogo na kwa tueka reinforcing the security aspect ya county yetu nonto I know matters concerning security. Kingi kuringana na DG Mutumari uga kingi kira kiomba gutetheria kureto karia mature na jana Rwanda. To keep out for security to establish that training camp in that region na tukaendelea ku enforce by training more armed rangers Betoba County bakaendelea ku reinforce. Kiumia giki mutongeria wa mugongo Dr. William Ruto arare na kigomano na atongeria mwanya thirikari-ini yawe abunge bayundie na kinyamanga bana DG Mutumana amenerete munene wa wenga bana Mwangaza ni kwithira ta ikinyire kigomano ne kiu kana mutumeta kugwatira akiuga na ndemiru ne gutigirwa nyuma nene ni untuite na mtu akomekuberia. Meru County was not represented in that meeting. Nambua Mumeru na batere kumenya what it means kwethira county it represented muchairman yo high profile yura yo kwariria agenda ya thirikari, yura yo kwariria development cia thirikari, yura yo kwariria opportunities ira ciri kiri thirikari kenda tuireta mashinani antobeto take advantage of those opportunities. Kambere mama governor non tunkomenya she is quite busy na nguge nyingi na rikana na deputy wawe deputy wa governor ngoe yawe ni kwa principal assistant wawe na ndeyo kumutethia rira ate available weta michairman yone yeu just facilitate me weta michairman yone yeu ntiaga one or two things cia kuretera Meru nikenda tutigatiwe nyuma na muthiene ni mutongeria ro gwatanite na MCs bambunge ya Meru akiba gwatambaru ni tagarera ura kwa bakathithia budget bangeri mirandi na kigina giacho. Every ward ni batire kwithira yena equal allocation of resources. That program based budget, that itemized budget, that is the way to go. Eu ne yonjera ya ko find mwananchi ne yonjera mwananchi atetuleria atongeria maru atentuleria maru de deputy governor ke report Nteto cia Weru rea kwari eto ni mutugi kare boya mutugi ko kaita county ya Meru ne kwithirite kwina rwari rwa budget ya Meru na muthenya ro mbunge ya county ya Meru ne thire kuluke mwalu kwira babwithirite mubango yo thirikari ya mwaka yo hanyu development plan kana ADP credit boti ne barakulukire nende mwalu ku kathumba era bathirite bakibwithiria mubango yo ero ya kwaya na ng'ombe ntubura bakuwa nende barenda murandi ure ukethira yutethia kariba county ya Meru bare bonde mwandiki wetu Nteto Phineas Imana na ukwamila riboti no tare siasa irire ndene ya rono ruro mwanya kiriaro ya siasa. Kireo pangania wa budget cha makaunti manto yale ne agitumi manto yale ya ne ADP kana annual development plan na CIDP ni county integrated development plan. ADP niyo idhaira itetherakia kira kubangania budget ya county na idhagira mubango yo mwaka arayuma obichine ya gavana wa county aitarakia mirandi kana nguira kwenda kwithira kirita ndene ya mwaka ya umau ni idhaira ikinya mbere ya mbunge ya county RMCs bambunge huu bamba kwithira nindi baimikwa maila na kubwithia maugororoku yarabakona ni ya kubatara nende nonto kumenya buo katutegie mibango era ikuo ndene ya county ya Meru. Bambunge ya county huu oribethirite bagita na mbere na kubangania budget ya county nibethirite bakinyila kiakbo kiraba kwenda ni utiero murandi niyo kugairwa mbecha na ditore chomba itemized budgeting.
akiariria ontobo mutongeria obarabakainde ni ambunge umwe ndeithili augite kiraba kwenda ni utigiro timbe cheche muinge kwethira ikiura no ticho nende kethira chitia wa ruone cheira chireta wa kurari na World Fund kurari na flagship utemantu ya tutakwenda mantu ya flagship na mantu ya World Fund turenda mbeche ituchigaire methene tuchigaire kimbancheti chonde the last coin niara MCO wa kithi awete kinyane bakwenda utigira wandi chonde ni kwethira ikiana na kwa no tie kwethira itengura wa kana ingi kwenderwa obora ward ethire ina kiwango kire kona equal ward chonde kwethira kwena equity in distribution of resources so non to budget ito umechunguza na ito umescrutinize bobwega to the budget rate tia any coin iriangi kana dringi kinyemwe itino tumiri burabwirite amemba aba mbunge ya kaunti ya Meru nende bakiwa batena batakinyana kigina kya one fund na kira bakwenda ni owandi kwidira ikiwa tamirandi yetekunira mungana milioni 60 ndere wiga gwato kwa milioni 10 milioni 10 na 45 once 50 million acho katikirwa milioni bilioni 1 bilioni 13.5 manager twatala mbecha tukona wandi ikona milioni 60 mwaka yoyo athirire yo twikuthai mbire iko ya wandine milioni 15 kigina ki MCA wa Imwe status mready edira kiwa barapendera wonka babatire kwadura milioni 15 irapedirite bakende kidakia barimbunge indi barapedirite nende bakiriana na untobu bedira bakigaira wa mirandi ya mungana yo milioni 60 kona milioni 60 times miaka with itiale 3 milioni yana 180 lakini njoke agenda golo eta wonka milioni 45 bukiona ende barabara atiro na araba wonka tuibadhani milioni 15 tuwadhani yao tuendo badhali milioni 15 bono ntujo barendere onu aringo milioni 60 ibo kwendo loi baraba kadhanu milioni 15 na budget ingwete gyorea oyo no tuna sacrifice ite no adhanu milioni siake 60 antoba bakango mediatia na tukira inya murungu reto kwa ntundu okona munene yake yakawa mwanora kana MC onturindi mudhaliti milioni 15 munini wa speaker mwendali akiwa wandi no mwanka idira ikigunika chianene rito rato atumire 45 wands wand chetu shonde benefit equitably na uniotori a program ira tukwambiria tukiya ki program based budget harato kwenda kwa yambia mashinani na intention yetu kwa allocate mbia ki every ward at most 50 million maximum 100 million ira waira na nende atukumende ne ya ADP nio annual development plan ilio kinyambere ya mbunge ya kaunti ya Meru yethira ikioneka kubwithirwa magorero kukathumba bwambere murandi yowe yani bongambe yura yethirite ugite kona mbere yethira yuteanila kwa buru murandi yura yogairi milioni 150 amendment yakumba kwa abolish the 150 million ili rekiri ikenda igeta na program ile one cow pa needy family na batu tukamiti turakari nditona muradi jojo ti sustainable nchuku chewe kwa maketha chiethira chietengairwa milioni 300 nchuku ira chieregairwa nindi kwethira yaka wa marine ya 3 ya Meru abunge bambunge ya kaunti ya Meru na obariana na buu bendikithia kwa ituo bya kwikirwa mboleo kana fertilizer ya thirikari nchukwira nende chierigeri kwethira chiaka wa kiriwandi chionde 45 atuto kweberia food stores iri rabangiri wakiro na a tune of 300 million then sub county kana region chetu cho idatu na tugai kwagirite muno mature ne jetu kana kiwadi chetu chionde 45 ati tumbe wakirwa fertilizer stores na kiri kithomo ADP yethire kiandikitha kia milioni 26 chiotetheria ukiria kithomo kia ECD ende mbunge yoneka kwirua ibonkuruki na kunende yariana milioni 26 ya uambeche ichithire chitengawa che milioni 90 bunge bendikithia nende kinyari mobile ECD kwithira bakiongelawa arimu baba tukubongerera mbesha na toga arimu ibongererwa na betu baba ECD classes bombe kwandikwa
na bomba kuingia nonto thai tukurukia arimu 300 bandi kwendene our ECD centers kenda bomba usafu thina erere chukuru jetu. We have a deficit of 800 ECD teachers, and this is a function that is fully devolved. And Mr. Speaker, you find that most of our parents pay for these services, especially for the ECD teachers. So they don't enjoy the fruits of devolution. So I recommend the committee for coming up with a budget to come up to employ 300 ECD teachers. This is highly recommended. Na chio cha Mauritani chebelo buruhu na wikwa kirogima RMCS bedire tabakiende kithakiambe chei otumirwa kinyakurwa na mpanga ya nyimba. Nontumiru ne tongeretie na cancer. Togo batu imbeje yanto ajeta udidi a lot of trainings and the rest. Togo ambeje wijiju kweji equip. Centers ujia cancer. Kenda ntubeto bomba udidairu chemotherapies within the facility. Mibira yotuma ndugu chekiwendo irangabana ukulukira ADP yethirite kiandikithakia milioni 20 yethira ikiringairwe euro na kuthangalanwa buru. Bire kondom mumeru gavana arandikithitie ki ADP kura mibira kondom milioni 1 milioni 20 antobara gavana atagetete kwa mibira ne antongiri mwe na uri murandi yo ngambe yo kiringwa marubuku euro ministeri mina bidha munene ni baredirite baikinya kiambere ya kamite ya mbunge kenda kwareria murandi yo ende kinyanyuma ya bokweria kungangana uchoke chiuria bedra nende bakiora kwa baichokere baibange kendo choke chiuria burako kwendeka. As a department, when we talk about a dairy unit, what we mean is a dairy cow and its structure. That is what we mean. Department ya agriculture itiraombete kuya ku defend ADP batiraombete kuya kuwa batumira mbecha chiona mitaratara ekariatea. So oboro kuona baina mantu ya tikubwira kinyeru areno bobe yana njira niyo tikubua kire kiuria kira uritu kana statement ira chui Bobo ikarikana ubangania wa budget burekirani ndiki kwarirwa bukatha MCAs 13 barabathamire kampeni ya ngavana Khaira Mwangaza Antonio bakionania utengurwa na kuriana na buronto kwithira bukiandikithakia tukuga assembly iji nithiro igitolerate different opinions itukugitwa boria niki bagwita 56 baraba tu support governor batiga 13 baraba support governor kaba tu twatwetha twina say kiri process yu itu batwetha twina input yetu ke process yu na ikyo tukuga kuma narua we are not going to stay silent batu tutekira tukaumara twira miruma kinya ya itemized you might meet the same problem no ndo bejiri ite ya niri rimwe governor you see uko itemized bejiri ndiko bejiri ya thirikari quarterly amba kwa priority na rawanira kwenda wa mwira bonendi kukioneka yando engie kwethire kithunda kia ati MCAs baraba kwa tambarunga bana Khaira Mwangaza na baraba kuriana nwe kumania na upangania nende bo budget iraithirite igietithe kwa na mbere kaende kabati Phineas Imana Garu ya siasa Nteto Weru. Baya Phineas bonde butukatha tukairo tukubororeke mubango yo aro siasa tukatha twikarandina munini wa speaker alimwenda nona MC wanjia na MC wa Ntimo West Patrick Ntururu tukolele mibango rewe ngobethirite bakibangira amero na bibethirite bituma barute mu mibango ra baritire irere ndekithitwe ni thirikari ya county ya Meru katone kanya kambere kunogo eta kuraya nchokerete na Nteto nkuluki Mabate, we mama mabate, ukipata baridi nunua mabate, ukitaka usingizi nunua mabate, ni raino mama mabate, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Raino mabati kutoka Raino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Raino, mabati ya sasa ni ya Raino. Chukua mabati
development ya kudumu ni ya Rhino pekee. Mokari wa Meru, Gertrude's Children's Hospital, nande irina rwangiru rweru mutindo jwa kangangi. Toriungere aja Greenwood City Mall, second floor, wa mokire motungata ja kirasi kieguru jakoni ugima bo mwiri bo mwana waku. Gertrude's Children's Hospital, nesibitari ya mbere kirotungata bo ugima bo ana, Eastern na Central Africa. Na netekere tunike ya makia Joint Commission International, kira gikuruka ya mantu ja quality na patient safety. Na nande kukagita kamiyaka nkurukia mirongo mugwanja ni etano, Gertrude's Children's Hospital, eja naga utungata buri na otiabo kirasi kieguru, kenke anabanini na kinyabanene bamwanka myaka 21 kenda ushionerana wa mukiro rigitani bobo bwo kuguna mwana oku turiungere kliniki yetu iri Njero Buru Greenwood City Mall second floor kana uringe thimo ku book appointment ke 0709 529 018. Gertrude's Children's Hospital, quality health care for children. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde badrikari na kinyaka ambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati otetwa garanta otetwa shares na no ore runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bonge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711103800 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on Go TV bila kulipia extra. Kama uko on Go TV Lite, lipia Go TV Value, utapata kufurahia Go TV Plus. Tayari on Go TV Value, then lipia Go TV Plus uenjoy Go TV Max. Kama wewe ni wa Go TV Plus, lipia Go TV Max ujinice na shows noma kabisa on Go TV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download Go TV Stream. Go TV, love it. Tutu! Woye shosh pale. Hatukudhani utashtuka hivyo. Tuliza roho na Joymax Mwivoko. Wow. Nikiona Joymax Mwivoko, ninatulia katuli inashinda akisiagi. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Joymax Mwivoko kutoka Joy Millers Limited. Unga uliokamilika, bei inayokujali, furaha ya nyumbani, wema uliokamilika. Joymax Mwivoko. Tufurahie pamoja. This February, tunakupenda daily on Star Times, where you make me the happiest man on earth. We're serving you hot drama and steamy romance from the best telenovela makers. Captivating Thai dramas My Forever Sunshine and My Name is Rhea. Intriguing Indian dramas Divya Drishti and My New Mother-in-Law. Passionate Filipino dramas A Family Affair and Crocodile Whisperer. Catch up on your local dose of drama on Pink Ladies. Will you marry me? Please marry me. Success. Yes! Yes! And the unmissable dating reality show Hello Mr. Right. Me of course napenda kijana. I like you, bro. Renew your subscription today. Star Times. Enjoy digital life. Bueno, tubeta nambere kurumira Nteto chiweru themwe. Abunge bakuma nyambene ne bamendetie karekara mpitho kiro chia ntere cheka boito na araba idukire kwethia na kwenya nginto be mu biashara Moses Lechoro amona bo abunge bane bo wete karekare ri umonete no tongere bobo eba county ati untu bobo ta kuyiro mero runguro tongere popita munya na kireito murunge bakiwa kure na muntu kwere nende kureta mbadho atetika muyembe na mutiania bakera na wero tibia bunge baba ruwa amona bo we karekare tibwithe tunantu baraba kwenda kulethie kukiandania sniper na kinya kwenda kulelia kioto kyawe kitikoonekane Boniface Mogera
Wandera ana ripoti kuma Nairobi. Bakothirikire ngogisho bungo korobwa ntukwena arua na beja kwa Weru TV ome abunge bakumarutirwa nyambene ibejiri bakinyite kabakaba makinyoje ngwanana are bakeri bangwanitharire migambo yao na kuga atiri kiura wonde ndo kwenda kwathura na mutiania na mwembe nondo ikethro chimuchokera meario yao nio yumanite nto cia kabuito ciecho negoro kumane kare mutano mugotonto ichoro kwithura kinyangiro tonga bwawe na nyume na kumera na kuga atiri na ntobembe rutero kabuito bomwingata kwenda wiki pole cia kwa ki familia cionthe ciumiite manto yau para muntu wa urai na bara bange baumisitwo na kurathangwa nkiwa nkulani kitendo kiu kinya kitendo ga kuthukangia property kuithia misi na yo ng'onthe ntigwitikaniria ayo nkuyalani na mutiania urondene ya maua na ria maua na mutiania urondene kenjai na ria kenjai mutiania urondene ya kagaene na ria kagaene mutiania urondene ya mikindori na mwegembe nwe oe mikindori ore kagaene oe kenjai oe muthara tiania nieku na abwe tubatiania igemberi enu mangaratani yake ya maingi muno ya kwangaratani ya Meru twa Meru muntu umwe mutiania na mwegembe oratongire baua uti mwanya kwaria umo buongwa movement typical utithio lungite nthie uboya aichi mutiania no worio unire kuru wetwa mbuna kuru kana mutiania batije mwegembe imbi ende bakyo turetera batho itara ire no twatu twichie Mumeru ni umwe mutiania na mwegembe tofauti movement na Mumeru na mwegembe tofauti bautu itumbite kwitha tukiwatanira na inya tukiruta ngwe cietu tutatu watanirite no Nteto kumya thairora mutiania atetheka mwembe akatethekera au mwembe aitetheka mutiania atethekera au so nkaomba kwitha nkiwa bautu twikintu kimwe na mantu yarora ya kwenda kwitha yeto nyuo tibukuriu mokiriro rero rwao barugetinda rionthe ribangi na kwithura richa thigavana Kaira Mwangaza kendomba kwithura ringithania ntubembe na tiania mitwe ibageretie bura atongorie bara bathukitie antu na county bakatonda na igembe bakaremwa na ite kumana mtunu wa murango yuriku ku group uyo ngwanjene ndikondo bageta no bathithie kitendo kya kumubolaizia antu bakwethie into nekana mbia county cia cia kanyumba nge mbia county cia ciogora into bingi bira nyumberia nekenda mbi nekena mutongoria o ona kanyako ya kubithia rambe o ona kanyako ya kukolea o uga kuona muntu akiurwa ni community kwa tuka wase nya muntu umwe mwira ndene ya nture kaboito muntu na muntu umwe na muntu utekwendekana kiri antu na muntu wa maendeleo na muntu wantu kou akeria wakarito lako kinya kidogo na ndiri tori theru ukalolia mwakilishi wako kuma kuntu kwita wa kaboito eta wa mutweri na mutweri itheni mutori na ntwachoro kuni kuona wintu muntu ndo yanwe antu abo thebare gembe central na baba embe bonde ni bamwe uti mutiania na mwembe untihite wakathia kana kuonga mheshimiwa akili tafadhali lakini ambichi muntu uri kuno tukaranirite no nkurukia mwaka na nusu ende to mbunge na ndika kwitha kwi muntu urathia atite mheshimiwa akili ona kile na na thilungite constituency yewe mbere na right kuthilunga constituency yewe aina right kuthikira antu bawe na right kumia thina chioni kenda kwamba kuibangira wega tureke kubuke mantu utu yo yalinganithia mantu ya karia ya bangi ya tonto bongi kingi barenderia bakwante yonthe bagikenda bakwithura ikinyanga na gutobetha je sniper kenda kioto kio kire kendete kuchwana akyo kithura gikiura kwenda wakishira antu betu tuti mama na tutikira mwanka kionekane na kinyabo kaithia misi kana bukethia atia kinyaba kuthiulungana baketha jamantu yo kenda attention yura na mwanka attention sniper yonekane na kinyanto aboro wangi kaboitu kinyume na sheria muntu akatumwa akaura muntu atuma mundene akaura unge akara kuonekana bonde tukamina betite no kimirukine je bacokete bauga ora bakwithira baicudhiririe Nteto kagitene gaka kaunti Meru ni kwenda marombo bobwega no ntukwithirite kone ikubibinge bege siasa biria bikonekana ruterero inkomya kwena mboro anu singite muno Meru town kwe nyama ko thonu kathita bora ibatewa nao no thia to kona kwe sheria kwe oba ba siasa ne bakwenda kuinyilo bakirua lakini atokana kwa tutekira batu kwa pole sana kinyake muchiwa ya bwana mwiti uragelero rujene
ndene kabita na nkienda kwaria utiringi ikubia yende ne miru ya bibi yete mandiko yetwera mutongorio muthuku akiakuyukia utongoria nthiguru kathangaka bobore unabo bonge abunge babana amambo bunge Julius Itumuro tukalikwini na krombete rotha baruga bakendera kwithira bekaramwe no tokinyomo kethire tonyera kobathurana kana nya kwathurana tubanyambene kiripota Ntoshero TV kumaje krone bya bunge kingi na ngine kineke mushusha Nairobi mbeta Boniface Mongera kaitino kabuna bwa kariba anterechie mbene bachumiri dikinyabo kumeneria kare uri antereche kaboito ra nyumba se mu biashara mosizile choro ira ithirwe intobinge kwenya ngomo na kilaki yawe ko itangwa kariba bari wa thirikari de batere kubwethi ontubo mpwino tira ntubura bonde bakudingana ithono ntubo de bawekiro mpene na braba weti kunjira kari kinyabo kwithira bakiugirwa Italia kariba nkulukini bo wetu mtu na batire kwewa wakanya kaweka hutamaoni itoko makania na raumete Dennis Mugendi ena ribotie Karika riri antabariko rya kwithwo ko into bya mu biashara Moses Richoro biro nyomba ciawe cia kumama igiri cia ngoroba ngari muthimba Jorani Cruiser ya ukamatamira manduka ja biashara inene uragwa ko mukaria wawe wa mira aria ikakithumba ciratugutirwe nthi na mauthuku jangi jaria arathithirwe ntuleni akaboitu gicione kia ubunge kia Igembe Central ni mathithia jameneretwe ni akari baria bagwitia thirikari ijukitagarire mpui kiri atongire bagisiasa baria baujirite mbara iji wa mbere bakiuga ni MC wa Igembe East Murithi Mutiria uria aijikene takaba muri wa wandi anjia tawe mwenda ali na bangi oni nkoreana na mantu jara yakarikire na kaboito yoro nonto bwa kwithirwa kwa musio ntolesoro kuitangaila kudhogo ithiangare makosa sana. Number 1 kwa bondo watu kabila ya brabari na Rwanda bo bari ya bakero yo mankandira Rwanda irathira antu bakuyanga ntu bo jinga. Kwa hivyo atongeri betu ntitobone bakiaria TV ne muno ta mheshimiwa wetu Ali na mheshimiwa Murethi ntiba arasia last week Saturday bakiwa ora bali yondo ntoto iberu bakiaria winda mbina thirikari bayokiria twakale baito kiaria thaiba tutabendene basunguza wa nonto kinabo tokatha antata kwa justice for lesoro kinawe nonto lesona raerenkia mugeo ntuba muntu kubwithirwa mantu yo jinga na gwita gwithi into byanto. Number 2 woni ngwari ni ngwa unimborene tiania ndaba kambira watu kabila botiania na embe na imenti hiyo ni maneno yamepitwa na wakati. Tupate tatu Meru Imwe na kwetho Meru ukaibwa mtongero ritho ketho tombo kutangwesi yaku achana wewe kaa kivyako mwingine afanye kazi yake. Kwa hivyo mantu ya hadithi kirioro tunaambia kindiki tafadhali kidakaombika antebo tukiaria batete bako jikuru atua kenda kina lesoro na justice nonto atemiona antu atendene angustu mantu ya karikirioro roterero kaboito nonto kuya kwethira mtu support mtu fulani usima moge siasa choto watero tuma mtu musioke kana maisha yake yasogo na nyuma. Kwa hivyo ni bila nkuri mtu to lesoro nera na kusikana ne kukia sniper lakini thirikari ziende babwithiro tweria kwa lesoro utea kusika au sika bara watu bara usikana na mantu yau ibu tukuria atiri imbia tuma lesoro wake kwethwa asoke into byake bitotwa ethu maskini itukuri Kenya ri kera lukire ekara ya ndiri te seria kenda kutethera kuuma iso mtu na fami monka thiote mtu ra watwa na tuone tatongerio rendre baisosia nonto ukiagulwelia siumebile bigilogete iturona atongeria MCAs mwendali na bwana muri baisosia wanansi bebera lesoro temo Meru na temo Yembe ibyo kuri atire kwa gonto umuzie uratwankene noe imto kumatharaka ndi uri muntu ure ingi Meru ingi nakie kuri wari lesoro ne ire kuona na miundrege tekayete miundra ingi ndakio support ngabana kana muntu ra kwenda kasiasa cia tuma muntu ukabua lazima ukanda mizwe o support muntu ra antu bakwenda kwa hivyo tukwa gitendo kya thithikire itokistumu na tema tema ya karikire tura ntuba Igembe South itukwa biute siasa na siasa ndo tusoke nyuma itenera 1950s tuteta yaro sokau itukuri bwana kindiki no ntuba kwetha Meru uwe hao watu wote wangekuwa ndani sai bwana mwendali na mtoto muri watu kwa baindene bakiwa no tuwa bangete mantu ya tuone baindene seria kio kasure batire lakini ukiago bwantu baringa gomike batu kiretu atua tukamya kinya thirikari yenyume mantu yani no tukia guthinya ko lesoro ikwakaretwe
kukethu borisi na borisi ndeke togaria ira ntubere baithia imbi endelea au so bazu bantu baembi to supporting lechoro ni to mura pole na lechoro ankwere baba wako moyo kinyethiri bakwithiri nto byaku ake bata usuna akiri wenyo murunga usokia niria ringi na ko ni nto byaku ringi kinyethiri bathithirie hindi brangonda kwira atongire beto amana kindiki ni ati atongire ba soswerete ndo eweruwa na wananchi baithia nto bya muntu nonto na kuonga gavana kawira mwangasa mkono itu kwenda kwa antuba yikirwa sheria yuko haraka bayikirwa tu haraka nikenda mantu atakareke ringi ibo mantu ya mpalo yake okirirwa tokwe ya kuona embe kana mero yonde etre mwanki ora bokona sendi ya Nakuru bamolo roto wana 207 sendi ya Eldoret no ya ambirete mpala o itu kwenda kuwa okia kona roero ya mwanki ya kana no mwankaro elwe kenda mwanki ya yora so tokada ko yukiria atu atongerie bu haraka embe kana meru ni kare onto ya sendi wengi. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe, kaunti ya Meru. Nandika tuchoke kiriro noruro kabere rwa mukiri metheka. Polisi na maabisa ba NPR baetana mbere kuthiata ngombire chiro tuko Jumatano ntere chia matabediti ya NIST inge nayo nkuluki ya maana yana ni chithirite ndi yeto tuko bwa rukira rware na raida ida chithirite kiwa na kuwatekana 97 chithire kinya chiyita utuko bwa ukira rware untuburabuti yete akari areithi na tongere kaunti ya Meru na kuriara kunene bakiaria bunge borotero nyambene deboro itithirikare kubwithio ntobompu na weko kadie mwanke na yo nyambene na isiolo kenda kudhiria wamba boburu mukiri metheka aina ripoti. Kinya nyuma ya karibando andatetia nie bangura methori kumania ndinge maithaira ya batire bai ng'ombe nkurukie mana 5 utuko bwa ukira Jumatano maitha ya iya baringete ringi na kuia ng'ombe tia mwano yu kuya na ng'ombe ira tureire acio ringi ira timanyata cionthe na ira tureire acio nira ombere wita ringi cionthe ng'ombe o mana 5 ringi utuko boe goro no utuko boe to batire na 500 ku ng'ombe ngiri 1 orende icio chithite ukia kwarukiriro ite ng'ombe no emwe ti ng'ombe cionthe niraitire ku tafadhali mutunga arie na kendeke emergency le ng'ombe uchero no to ng'ombe ni rieri kirimene tete no ng'ombe iraita ng'ombe no oiria ndene Isiolo county iteraita kuraya no to ng'ombe ikiaweta baatwe to kuthira kuringana na atongeria banterei kinyanto baraba tiomanirete kuthiatira ndrethia internet ya mlango county ya Isiolo ibaomberi buruna kuthira inya bakiromba bongelo inya kenda ng'ombe itigaete kuraya NPR betu bai mlango bathiatite ng'ombe hii lakini thai tukwaria baba ingi turiaria abo tukiarana iria batena bye kuria batena rui inya risasi ni bathiririte ndenda kwaria nkiwa thirikari na especially waziri yetu Kindiki na batethie na ya ne reinforcement ngari cia borithi inyaike ya kwithira kai kauma nangi resources ira cionthe ikwendeka ciumbe utethia antu betu na kinyande no nto baba ingi turiaria abo bari antu bara bakurwa abo bekirite michibira ikaria ya komando bekirite michibi erithathi incio batioete nio na bakiratha na abo bunene muno thinara inara na utwa kinyira ng'ombe ira antu bara batomba kuchithiata na mauro no ng'ombe ciukumite githakene ichitangi mathioya maingi mma na so ni kwenda bire tukwenda mwankatha indege kenda ndege yomba witie uru ya identify na ng'ombe ire no ndwende kuringana na ruari tha nyanya ng'ombe imwe ira ii ire kete ukuma area Kipsing na area Kipsing ukuma kuni very dangerous anto na mauro so tu inaskari bara baya ni na kwena kinya KPR betu bara ba kuthiata na pia inyare thi betu bathiatete tu na mauro lakini no itu kwenda ndege kenda tomba ni kumba kenda ngombire chumba ni ku ni kuthiatwa na kenda chumba ni kwa ilo na ile kana drone tuturotethwa ni ndege ya muntu wa Creek okuma okuma Laikipia ndege wenio ni thuki thai ende twatore to private sector na thirikari na ndege
uwa kutina helicopter cia thirikari kumania na ndinga iarethi banjiriretio ucokia ndethia ciao miti na arabateritete bia kuria miundene onto kinyabwo bomba kureta nkuchanio ati kari minarethi security improve nara kethakene kenda ng'ombe chumba ne ukarano kenda antu na bomba niko ketha bia kuria bia bomba kuthomethiana na antu bomba kona bia kuria tutaka problem insecurity itike create problem inge ya food insecurity ng'ombe chiethire ichiretere noru ichiretere na maitha bia kuria nabio biethire ibire ng'ombe ira kidogo twatierie thina itute miumba na itukwenda kuromba atiri ugia gwithira kwi mutongoria Emiru na especially governor tu nari mantu akithaka kira antu bara bainge baumba kwithira inya baya inya utethio ni thirikari yo ntikuona nara muntu muthamburu kana muborona akauma kura rithathi mwanka chulia ikario mukathi mwiri yuonthe agia kwithira uti muntu akwona umutethia muntu we na mukaria na no mwanka thirikari yunkumire tumenye babokaria borona ira babokaria thamburu ira na turukana barabo tuyo tuko na muthanya ni bau no ntu antu barabatikaritie bongwa utegwo mwambo kawaida umbige kuire ng'ombe mananana aikia ku ithoko inairi na bwabunge ba miru endwanda iba makirite ikuna wamba burabo ithirite buita na mbere nterei bakio ibota barikitie buru Professor Tindiki tutethie kome tutethie antu wetu baumiete butubu nene muno nontu ng'ombe uci urite ni asilimali yo nene muno ni utonga bwo miaka mingi muno na batura kithakeni kurithia na batia riu atongeria baibarombete thirikari utira kwinokaria bokwana na ng'ombe ni kuthiatirwa na cioneke igoro twarure ndu na muno na barute ibaru na ibaru biria uti muntu urio wa kumobilize group police iregeta na kibaru ni bonto kana kwa batwe sina thina tunanora thirikari ji tunemani nyo lakini ng'ombe cia mutiania iriora igeta Samburu igaturukana ng'ombe cia Mugembe ikaora igeta Samburu igaturukana ntuko ya gucokia ngesa poti John Power ntuko ya gucokia bagacana to ng'ombe tondu tonjaki kinyaka kiri kyo kinya wetu kagukua turakuijwa na iturite thirikari batu itu wetie ni kintu gitu operation iri operation nene obonga ng'ombe yiji kuma mweri wa 5 mwaka njana mwanga thai mweri weli cionthe ciombo cogua no ndo antu betu bathiritwe na nkira thirikari ni kuitaji nyo to compensate turi antu banyambene etwembia cia kubuthia restocking no nto kuijo gutwiji tutekurithika iguo na tutikona thirikari kugia twire gwite kurukia ng'ombe cionthe cia mumiru ira onte ira ciye tiania Thaa kana Igembe Central kana Igembe North ciombe kwithia cionthe ciicokua arithi barora bombe kwithia bakiona ng'ombe cio kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika Uwe mukiri no tukinya muthia yu Nteto cia urathe mugucokera katho no tubugo thawata na ite na uni tuwate no turunguro studio kire mubango yo arwe siasa